Pozdrav dobri ljudi, dobrodošli u moj novi video i u moju školu bodybuildinga, ja sam Viktor. U ovom videu pričat ćemo o tome kako jedan početnik koji odluči da trenira, kako on može da stigne na binu za takmičenje. Znači šta je sve potrebno, kako izgleda taj put, jer obično momci počinju da treniraju najčešće zbog izgleda. U početku to budu neke vežbe kod kuće, možda sklekovi, trbušnjaki, kasnije na šipkama i onda neki od njih odluče da krenu u teretanu i kako napredak ide, kako vide da su sve bolji i bolji, neki od njih požele čak i da se takmiče. I ako vas zanima kako izgleda taj put od jednog početnika do jednog takmičara, ostanite sa mnom i upoznat ćete mog današnjeg gosta koji je upravo jedan takav običan momak koji je prošao taj put od početnika do takmičara i ispričat će vam šta je potrebno, kako izgleda taj put i tako dalje. Ostanite sa mnom. Poštovani pratioci, moj današnji gost je moj kolega youtuber Frane Jerčić. Frane, dobrodošao u moju školu bodybuildinga. Hvala na pozivu i pozdrav svima koji prate vaš kanal. Možeš li nam reći nešto za početak o sebi? Kada si ti počeo da treniraš i zašto si počeo uopšte da treniraš? Da li je to odmah bila teretana ili si ti krenuo prvo ovako kod kuće ili kako si? Ispričaj nešto o tome i reći nešto o sebi, predstavi se i tako. Pa ja sam se dugo bavio nogometom i nekako kako sam cijeli život bio u sportu, kao i mogu slobodno reći dosta bildera i dosta općenito ljudi koji su u tim nekim sportovima snage, su tako nekako na neki način slučajno došli u taj sport. Kako se to dogodilo? Pa eto, ja sam se igrom slučaja ozlijedio. Ozlijedio sam koljeno ako se ne varam i nisam mogao određeno vrijeme ići na treninge nogometa, pa sam eto odlučio, ako već ne mogu trčati, da mogu raditi vježbe snage i htio sam se unaprijediti u tom polju. Krenio sam prije točno 2 godine i nekih 7-8 mjeseci s treningom i slobodno mogu reći da eto čim sam se okušao u tome, čim sam krenio na street workout i čim sam napravio čim sam prvu razliku vidio ogledalo, odmah sam znao da više neće ništa biti od mog nogometa i jednostavno ovo mi je odmah ušlo u krv. Krenio sam tako da sam počeo kao i svi vjerovatno sa klasičnim sklekovima, onda sam kasnije prešao na zgibove i tako dalje, da bi u nekom 9. mjesecu 2016. godine prvi put ušao u teretanu. Slobodno mogu reći, možda će zvučati malo čudno, ali čim sam prvi put ušao u teretanu, odmah sam znao da je to za mene. Da ću se ovim baviti, pa ako ne do kraja života, onda sigurno jedan jako dug vremenski period. I odmah sam se nekako prešao to taj film u glavi, da sam ja sad neki, ajmo reći, lik iz teretane i da želim živjeti jednostavno tim načinom života. I odmah od prvog dana sam se krenio educirati, odmah od prvog dana mi je bio cilj izaći na binu. Iskreno nisam mislio da će to moći se ostvariti tako brzo kao što se ostvarilo, ali eto, neki ljudi su mi pomogli. Tako da i bez, čak slobodno mogu reći, dosta malo iskustva, ne smatram sebe čak ni nekim naprednim vježbačem, ja sam negdje intermediate. Vrlo sam rano izašao na binu. Kao što znate, ova naša natjecanja ne morate biti nešto izričito napredni ako ništa da biste izašli, nego jednostavno eto, potrebna je velika količina volje i slobodno mogu reći za ovaj moj napredak koji sam ja ostvario, evo poslat ću Viktoru neke slike pa slobodno može staviti, to je napredak koji svako, ali svako od vas može ostvariti. Evo sad ako ste nakon nekoliko mjeseci teretane gledate ovo, za sebe smatram da imam eto jednu prosječnu genetiku, što se tiče fizika eto imam ljepše trbušne za fizik i to je to, jednostavno genetski, fiziološki sam prosječan, ali mogu reći da imam neku tu volju u glavi za taj sport, za dosta stvari sam lijen, dosta stvari ne volim raditi, ali eto nije mi bilo teško uopće nijedan trening
ni na jedan trening otići, eto, izdržati tu glad koja je, slobodno mogu reći, bila dosta jaka, pogotovo zadnjih mjesec dana priprema kad se skratili ugljikohidrati, kad su se minimalizirale i masti. Tako da, eto, definitivno ovo može napraviti svako, a sad pitanje jednostavno prioriteta. Aha, možeš li nam reći kada si ti počeo da treniraš, znači na šipkama, taj street workout i to, kako si ti izgledao pre početka bavljenja? Da li si bio mršav, debeo, kako si izgledao pre? Pa bio sam klasičan skinny fat nogometaš. Još imao sam tad, ako se ne varam, 17 godina i još malo sam kasnije ušao u pubertet, tako da još sam onako imao neki poludječji izgled, iako sam imao šira ramena, genetski imam dužu klavikulu, tako da genetski imam šira ramena, ali definitivno imao sam taj neki skinny fat izgled, slobodno mogu reći dosta mal indeks mišića sam imao, bio sam izrazito slab, u jednom zgibu nikako nisam mogao razmišljati, 3-4 skleka su mi bila vrhunac, propadanje isto 2-3 komada, tako da slobodno mogu reći da sam bio izrazito slab. I koliko si ti napredovao što se tiče street workouta, koliko si povećao broj zgibova, sklekova, tako neke brojke, da li nam možeš reći, znači napredak u street workoutu? Jako slabo. Nije to, svjestan sam da, zato sam i otišao u teretanu. Street workout je po meni, ima neki lijepi štih, ono vani ste, trenirate i to, ali nisam građan, zato definitivno imam raspon ruku duži od 2 metra, inače visok sam 198 cm, tako da street workout nikako nije bio opcija za mene. U sklekovima i u propadanjima sam dobro napredovao, ali ove pull varijante, neki zgibovi i tako, to mi nikako nije išlo, ni sad čak nisam dobar u zgibovima, tako da to nije baš ostavilo neku veliku motivaciju na mene da nastavim s tim, tako da ipak je neko pumpanje u teretani bolja solucija za mene. A kada si išao prvi put u teretanu, da li si imao neku tremu kao što neki ne mogu baš da se odluče da idu u teretanu, ili si odlučio i otišao bez problema, i da li te je tamo neko uputio, da li si imao nekog trenera ili si sam onako edukovao se pa birao vežbe, ili opiši nam taj tvoj prvi dolazak u teretanu i ko te uputio u čitav proces i tako to. Definitivno sam sam kroz to prolazio. Sjećam se čak, to je bilo iz drugog pokušaja. Prvi put sam pokušao doći u petak, ali je bio neki praznik, teretana nije radila i onda sam odmah iduću subotu, zato što mislim da mi je tad čak i bio rođendan, pa sam odmah skupio novce, odmah sam rekao od prvih novaca plaćam članarinu, odmah sam otišao u subotu. Ja sam došao i taj čovjek, eto, koji još uvijek radi u toj teretani, me pogledao onako kao, ko još dolazi subotom u teretanu. Ja onako prvi put došao, nije mi bilo ni malo ugodno, jer ja sam prvi put tamo, šta sam ja znao, možda stvarno ljudi ne dolaze subotom u teretanu, mislim, nisam znao. I ajde, nekako sam to prebrodio i došao sam i wow, jednostavno sam bio oduševljen, nije to nikakva opremljena teretana, ali napokon sam mogao raditi, ajmo reći u nekim optimalnim uvjetima, napokon sam mogao upumpat mišić, napokon sam mogao napraviti na recimo lat mašini leđa, sam mogao odraditi, ja nikako nisam mogao recimo na street workout u tih 6 mjeseci odraditi leđa zato jer nisam mogao raditi zgibove kako treba i bio sam očaran iako nisam znao kako se te sprave koriste. Prvo sam krenio na nešto za trbušne mišiće, pa sam na traku išao ono klasično početnički što većina ljudi čim uđe u teretanu i radi, ali kroz nekih 2-3 tjedna sam ja tu već se upoznao sa spravama i mogu reći od prvog dana kad sam ušao nije prošao nijedan vremenski period da ja svjesno nisam, ako ajmo reći da sam si uzeo pauzu, da ja svjesno nisam izostao neki duži vremenski period s treninga. Čak i ako sam bio na nekim odmorima i tako dalje, ako sam si zamislio trenirao sam. A možeš li reći onima koji prvi put odluče da krenu u teretanu, mnogi su nesigurni, ne znaju šta treba da ponesu, šta je recimo dobro poneti u javnu teretanu od opreme, znači neku torbu, nešto, šta si ti nosio obično na treninge? Pa što se tiče opreme, to je klasika, u mojoj teretani su tražili da se nosi ručnik, da se nosi rezervne patike, rezervna odjeća. Što se tiče još ulaska početnika u teretanu, po meni greška, ne mogu ih krivit, jednostavno to ajmo reći neki lakši put.
ali po meni greška većina početnika što radi je kad ulazi, pogotovo cure koje su, ajmo reći, imaju viška kila, one odmah trče na traci, one odmah rade, pretjeruju s tim nekim kardio treninzima, onda prvo odu sat vremena trče na traci, onda dođu koliko im snage ostane za tegove, što je totalno krivo. Tako da, što se tiče opreme, to je klasika, ovisi šta vaša teretana očekuje od vas, ako očekuje ručnik nosite, a po meni je bitno da početnik, po meni čak nije i loše ako ste u ikakvoj financijskoj situaciji čak i platiti nekom da vas nauči osnovne vježbe i da vas uvede u taj proces. E sad, ja to nisam imao i to dakako nije obavezno, ali ja mislim da bi vam to moglo baš puno vremena uštediti. S druge strane, tu ćete dobiti edukaciju, tako da to nikako nije loše. Ukoliko se odlučujete sami na to, znači da sami idete prolaziti kroz taj proces, da sami idete ulaziti u to kao što sam ja, slobodno mogu reći da sam ja imao dosta sreće da se nisam ozlijedio na tom svom putu. Tako da normalno je biti, ajmo reći, početnički glup, pa ići pretjerivati čak i s nekim kilažama, pa te povuče ego, to se svima dogodi, nebitno jeste početnici ili ne. Ali definitivno stalna edukacija je po meni ključ i da znate šta radite i da znate zašto radite. Tako da po meni je najbitnije da početnik nauči osnovne vježbe. Prehrana u početku, pa slobodno mogu reći da nije ključna i da se ne treba početnik puno opterećivati s tim, zato što bitno je da uđe u proces. Znači sad vidim dečke prvi put ulaze u teretanu, odmah proteine, odmah kupuju piletinu, odmah jedu rižu i piletinu. Mislim da je to za psihu prevelik pritisak. Znači vi ste odjednom, niste trenirali, jeli ste svaki dan šta ja znam u pekari i sad vi odjednom toliko mijenjate vaš način života da uz tu teretanu koja vam je onako pod navodnicima neki stres, još dodajete i potpuno izmjene prehrane, potpuno izmjenjujete spavanje, tako da ja mislim da uvijek treba ići korak po korak i da treba ići polako i nigdje ne srljat i napredak će jednostavno doći. Apsolutno se slažem sa tobom, tako ja i svima isto savjetujem, ne treba praviti te radikalne promjene. Najveća greška je ako neka osoba krene i sa treningom u teretani stegovima, i sa kardijom, i sa dijetom, i ne znam, ono te nagle drastične promjene, ne može to sve organizam da jednostavno, i onda brzo odustanu jer ne mogu to da prihvate. Kao što si rekao, korak po korak. Prvo je jednostavno dovoljno da počnu trenirati i samo treniraju recimo mjesec dana. Onda naprave sljedeći korak, nekim možda izbace šećer iz ishrane ili neke male korekcije i tako jedno po jedno i, kažem, postepeno promene taj svoj stil života. Znači, rekao si, na trening si nosio patike, ručnik, u torbi suvu majicu ili tako garderobu neku. Da li si nosio vodu ili je vode bilo u teretani? Da li si nosio svoju flašicu i da li si nosio neki šejk posle treninga? Da li si nešto... Ja sam igrom slučaja sam našao neke jeftine proteine. Čak i nisu toliko jeftini bili, ali bila mala količina, nekih 300 grama, pa sam ih kupio, eto imao sam i to odmah od početka. Nosio sam flašicu s vodom i šejker, pa sam pio te proteine, iako eto sada krećem od nule, ne bi to, jednostavno može to pomoći, ali nije to toliko potrebno. Nije potrebno koliko to ljudi misle i koliko je to propagandom napravljeno da je potrebno. Svima preporučam, sjećam se, pogledao sam onaj vaš video, proteinski šejkovi, placebo efekat, tako da baš taj video kad sam pogledao neke stvari su mi bile jasne, tako da svakom početniku koji se dvoumi hoće li uzeti nešto od suplemenata preporučam da prvo pogleda to pa da onda donese svoj sud o tome. Kada si ti prvi put pomislio mogao bi da se spremim za takmičenje? Koliko vremena je prošlo tvog treninga u teretani pa si ti pomislio sad bih mogao da se pripremam? Znači koliko vremena je potrebno? Pa to je bio neki ove godine 4. mjesec kad je jedan moj prijatelj i trener na kraju krajeva, Šimun Vasilj, on je osvojio, ja mislim, državno prvenstvo, dao men's fiziku za juniore, dečko je stariji od mene 4 godine. I ja sam gledao te slike i ja sam mislio da i ja, ako ništa drugo, mogu izaći na binu. I jednostavno mi se to sve sviđalo, kako to sve izgleda, pa sam ga pitao kad bi ja mogao za dugoročno
za koliko bi trebalo vremena proći da bi ja mogu izaći. On je rekao da bi se mogu odmah spremiti, što bi meni bilo šokantno, ali ok, rekao sam da ću krenuti s pripremama. Moj problem osobno je bio velik postotak sala koji sam ja imao. Znači, po mojoj procjeni, ja sad bubam 20% sala, što je za neko ko ima neke natjecateljske ambicije definitivno previše. Tako da sam si uzeo ogroman, slobodno mogu reći s obzirom na ostale ljude s kojima sam pričao, ja sam si uzeo 4 mjeseca priprema. Znači, to je jedan stvarno dugačak vremenski period u kojima sam ja kontrolirano i polako gubio kilažu, tako da da konkretno odgovorim na pitanje, nakon nekih 1 i 8 mjeseci treninga sam se ja odlučio izaći na binu. A za ta 4 mjeseca koliko kilograma si ti skinuo da bi se pripremio? Sa nekih 108 kila kako sam se izvagao, na vaganju pred binu sam imao 90 kila. Tako da ukupno je tu otišlo 18 kila. 18 kilograma za 4 mjeseca si skinuo? Da. Tako je. Da li si se za pripreme morao nekako posebno pripremati, neke suplemente uzimati ili je to bila samo klasična dijeta ili da li si nešto od preparata uzimao za ta 4 mjeseca? Pa do samog kraja je bila klasična dijeta. Znači do zadnjeg mjeseca je bila klasična dijeta. Ja sam tu neke suplemente koristio koje inače koristim na dijeti, to su recimo vitamin C, to je recimo magnezij i to je cink i eventualno neki multivitamin. Tako da sve neki klasični suplementi, whey protein. Nije bilo tu ništa specijalno. Što se tiče suplementacije, također što se tiče kemije, izašao sam potpuno natural na prvo natjecanje. Zadnji tjedan sam ubacivao tu neke nove suplemente, neki a možeš li nam reći, izvini što te prekidam, taj zadnji tjedan, to ću te pitati kasnije. Da li nam možeš reći ovako, za one koji odluče da krenu na tako neku definiciju, da se pripreme, da nam opišeš malo kako si ti reducirao kalorije, da li si išao na keto, da li si rotacije radio, koliko si kalorija smanjivao nedeljno, da li si ti brojao kalorije ili si išao po osjećaju, malo da nam objasniš taj postupak za nekoga ko hoće da se pripremi. Pa brojao sam kalorije na način da sam imao određene makronutrijente i određene namirnice koje sam koristio. Ono što mislim da sam odlično odradio, jer stvarno, evo sad da se mogu vratiti, potpuno bi sve isto odradio i stvarno sam s formom zadovoljan. Ono što sam napravio je to da sam krenuo stvarno lagano. Znači, osnovna greška koju ljudi rade i općenito na dijeti je ta da izgore u želji. Znači, ja želim smršaviti, odmah krenu sa prejakim deficitom, odmah krenu sa prejakim kardio treningom. Ja bi to vizualizirao kao da vi imate karte u svojim rukama. Znači, ne smijete odmah pobaciti sve karte. Prva karta je lagani kalorijski deficit. Ok, znači tu sam upao u nekih 200-300 deficita i prošao je određeni vremenski period i došlo je do stagnacije, što je i normalno. Kako ćemo nastaviti dalje? Imam još kartu, znači sad mogu baciti, hoću malo smanjiti još dodatno hranu ili ću još dodatno pojačati, ili ću početi ubacivati kardio. Sad ja sam tu još prvo smanjio jednom hranu i onda sam lagano počeo ubacivati tu kartu kardija i kako sam radio kardio, tako sam ga iz tjedna u tjedan lagano povećavao. Prvo sam ga radio 3 puta tjedno po pola sata ujutro, da bi na kraju otišao i do toga da ga nekad radim i po 2 puta dnevno i stvarno velike količine kardija sam radio uz dosta velike kalorijske restrikcije, ali to je baš u krajnjem dijelu. A kakav kardio si radio? Da li je to bio samo brzi hod ili trčanje ili možda plivanje ili neka aktivnost? Samo isključivo brzi hod, kardio niskog intenziteta. Što se tiče toga na tašte, neki kažu da kardio na tašte ujutro za naturalce nije optimalan, da može doći do katabolizma. Ja se s tim ne slažem. Ja mislim ipak da je kardio na tašte dobar, ja sam pobornik kardija na tašte, naravno pod uvjetima da je on niskog intenziteta, to je obavezno, i da pojedete obrok odmah nakon toga. Znači, ako su ta dva uvjeta zadovoljena, mislim da tu nema razloga za strah. A kažeš, krenuo si sa tim slabijim kartama na početku, a najjače karte si ostavio za kraj dijete kada je skidanje tog zadnjeg postotka masnoće bilo najteže. Koje su bile zadnje karte, mislim te najjače, koje si upotrebio da se baš izrežeš, ako nije tajna, ako nam možeš otkriti? Kako, nema tajni. Znači,
Pa isto koji na početku, samo ajmo reći ekstremnije. Kad kažem zadnji tjedan, to je zadnji tjedan prije onog peak weeka. Znači predzadnji tjedan i prije toga je bila situacija da sam radio svako jutro kardio, na tašte sat vremena, onda težnički trening i onda ako mi je ostalo snage, još bi od kuće od djevojke do moje kuće šetao, znači to je negdje sat vremena šetnje. Tako da, otprilike bi znalo se tu zaredati 3 treninga dnevno. Uz dosta velike kalorijske restrikcije i kako sam smanjivao ugljikohidrate, tako sam smanjivao i masti. Ugljikohidrate sam na kraju stvarno sveo na minimum. 6 dana su bili na minimum, bio sam na otprilike oko 30 do 50 grama ugljikohidrata i onda bi recimo četvrtkom sam radio punjenje i četvrtak napravim punjenje i tu povećam do nekih 500 grama ugljikohidrata. Tu bi još pojeo neki junk, tako da bi se tu pojačala i masti. Masti su bile isto zadnji mjesec na minimumu. Što se tiče libida i to, tu nisam osjetio nikakvu razliku. I što se tiče tih nekih stvari što neki govore kad se smanje masti, ne znam je li to zbog mladosti, ja nisam hvala Bogu ništa osjetio, jer da jesam vjerovatno bi i pojačao. Tako da, eto, to su neke te tajne, ajmo reći, ali generalno... A rekao si četvrtkom si radio punjenje. Da li to znači da si radio taj dan varanja svake nedelje, svakoga četvrtka si se napunio ili kako? Da li je to bilo refeed day ili cheat day? Da li si jeo pice i tako to ili opiši nam to malo? Bilo je refeed day sa jednim cheat mealom. Refeed day sam radio generalno, meni najbolji ugljikohidrat koji paše je riža. U svim njegovim oblicima, bila riža u galetama, bila rižin griz, bila riža obična. Tako da generalno je to bila riža punjenje i batat. To su dvije neke namirnice, batat isto koji krompir, samo što je malo niži glikemijski indeks, ali ukusnije, tako da volim jest batat. I onda bi ubacio tu neku picu ili palačinku, čisto eto, radi psihe. Što se tiče cheat meala, ja vjerujem da on nema nikakvo osobito značenje za organizam, sve se to može na optimalni način riješiti, ali eto jednostavno mislim da bi to psihološki bilo puno teže da toliki dug vremenski period idem bez tih stvari. Apsolutno se slažem, u stvari to je da mi psihički ne prsnemo, da zadovoljimo sebi neku želju i čovjek kad ima neki osjećaj to da će svakog 7. dana recimo pojesti nešto što želi, onda je to lakše izdržati. On se nečemu nada i broji dane i kad dođe taj dan onda pojede tu picu, palačinku, sladoled ili nešto što već želi i onda ponovo čeka sljedeći taj refeed day i onda je to lakše psihički izdržati. Samo sam čekao taj dan, ali eto, isplatilo se. Hteo sam da te pitam tu zadnju nedjelju. Mnogi ne žele da pričaju o tome, da otkrivaju svoje tajne. Da li nam ti možeš otkriti kako si ti radio? Što detaljnije to bolje ako možeš. Znači tu posljednju nedjelju kako si se praznio, kako si se punio, kako je izgledao trening, kako je ishrana, ako možeš to da nam objasniš i manipulisanje vodom naravno. Elektrolitima i to. Što se tiče tog zadnjeg tjedna, to je slobodno mogu reći najkontraverznija tema u cijelom fitnessu i cijelom bodybuildingu. Zato što vi uzete 10 ljudi, svako od njih će reći, neki će reći potpuno kontrastno, dijametralno suprotne stvari, a obojica će izgledat vrhunski, obojica će imati odlične rezultate. Tako da čak i za istu osobu, tu mislim da postoji više principa koji će odlično raditi. I mislim da je nemoguće reći da neko kaže da ima najbolji način, čak i za sebe da ima najbolji način, jer uvijek tu ima prostora za napredak. Što se tiče kako sam ja radio, to je klasična kali natri pumpa. E sad, to se radi na način da se prvih 3, 4 ili 5 dana, čak neki idu prvih 5 dana. Prvih 5 dana se unosi stvarno velika količina soli, čak se tu ide i do 10 grama soli i pije se do 10 litara vode. Ja sam pio konkretno prvih par dana 8 do 10 litara vode, onda se to kasnije lagano smanjuje. E sad, da ja to nekako objasnim, u biti vi na taj način navučate vodu i onda kad vi tu sol smanjite i kad pred samo natjecanje smanjite vodu, vama je u biti cilj da što više vode vama završi u mišiću, a da što manje vode završi u
u tom potkožnom dijelu da bi vi u biti izgledali to suše na bini. Zadnja 2-3 dana se postepeno smanjuje voda da bi se zadnji dan potpuno izbacila. Kad kažem potpuno izbacila, tu ipak sam si ostavio nekoliko gutlja vode čisto da mogu preživjeti, da mi grlo ne bude totalno suho. Ubacuje se kalij, namirnice bogate kalijem, tu je prije svega batat, tu je banana i kalij u tabletama. Pred samu binu pojačava se sol. To ja govorim sad kako sam ja radio, znači kako ponavljam, ne mora biti. Da, pojačava se sol i dok se radi upumpavanje i pije se voda. Tako da bi se izazvao taj neki šok tijelu i da bi se mišići po mogućnosti još malo napunili vodom i da bi se još dodatno dobilo na volumenu, ali kažem, to sve treba dobro tempirati i moja je neka teza da ako Phil Heath može izaći na binu u lošoj formi, mislim o čem pričamo, to je baš teško za pogoditi, odnosno može se vrlo lako potkrasti neka greška i stvarno sitnice, u tom sportu sitnice određuju pobjednika. A nisi nam rekao trening, kako si se praznio, kakva vrsta treninga, da li se trening drastično menja, a kako kada si se punio, da li si onda totalno izbacio trening ili si dalje trenirao i nešto o tome? Punio sam se, što se tiče punjenja pred samog binu, da, nisam trenirao zadnjih nekoliko dana. Znači uopšte nisi s tegovima trenirao, je li tako? Uopće, zadnji trening sam odradio u četvrtak, a u petak i subotu, da, u subotu je bilo natjecanje, znači samo zadnja 2 dana. Zadnja 2 dana nisam trenirao. U četvrtak navečer sam odradio zadnji trening, to je bio kružni trening i poslije toga sam napravio punjenje. U biti taj kružni trening je, ajmo reći, neki trening za pražnjenje, koliko toliko, ali gdje se kao poveća volumen treninga, da bi se što više ispraznilo glikogena, da bi došli u to neko stanje da nam je tijelo, ajmo reći, žedno glukoze i da sve što mi unesemo da tijelo hiperreagira na to. Tako da eto, to je neka teza iza toga. Koliko dana si primjenjivao taj kružni trening? Koliko dana si se praznio? Da li samo taj jedan dan, četvrtak ili nekoliko dana unazad? U četvrtak sam odradio kružni trening, a dotad sam normalno trenirao. Uključivalo je normalno pražnjenje. Znači, od četvrtka prošlog do ovog četvrtka sam se praznio kao i svaki put. Znači, bio sam na minimalno ugljikohidrata. Normalno trenirao? Da, normalan trening. Trening nisam mijenjao. Ostao isti, iako je bio, slobodno mogu reći, nikakav užasan. Taj kružni trening kada si radio, znači nikakav je bio trening zato što si unosio malo ugljikohidrata, ali taj kružni trening u četvrtak, koliko serija je to podrazumevalo, koliko krugova vežbi, ako možeš nešto o tome da nam... 3, pa oko 3 serije po mišićnoj grupi, uključivalo je neke osnovne vježbe, radio sam recimo overhead press, radio sam biceps pregib, triceps ekstenziju. U biti sam gledao da svaku mišićnu grupu u jednom tom krugu odradim po jednu seriju, nije to trening dugo ni trajao, tako da trudio sam se čisto da se malo upumpam jer stvarno nisam bio dovoljno ni u glavi, a ni fiziološki da bi bio u stanju odraditi ikakav dobar trening, čak je i pump bio užasan. Tako da nisam iskreno ni očekivao da ću nešto od tog treninga napraviti, ali eto, uspio sam se natjerati, napravio sam taj neki minimum, tako da eto. Mnogi kad krenu sa definicijom, znači, samo trenutak nešto da zatvorim, tu mi iskočio neki prozor, tako. Znači, mnogi kad krenu sa definicijom, odmah posle par nedelja jako se uplaše, zato što obično izgube obime sa ruku i uplaše se da gube mišiće. Možeš li neki savjet da im daš? Da li oni stvarno gube mišiće ili nešto o tome? Da li treba da nastave ili... Pa definitivno ako govorimo o prirodnom bodybuildingu ili rekreativnom vježbanju, u jednom trenutku definicije će doći do katabolizma, što se i meni dogodilo definitivno zadnjih nekoliko tjedana je došlo sigurno tu do gubitka mišića, ali to što vi gubite nije mišić.
to je uglavnom glikogen iz mišića, odnosno glukoza. Kad vi smanjite unos ugljikohidrata, ti ugljikohidrati su u krajnjoj granici glukoza. A to je gorivo u vašem mišiću i kad vi to ukinite, jednostavno u vašem mišiću to fali i vaš mišić izgubi na volumenu, a izgubi na snazi. Tako da poručio bih svima da se ne plaše toga, da to nije ništa strašno, nek budu neko vrijeme na tome, da nek se 2 dana napune, opet će biti kao što je sve prije bilo, tako da to nije nikakav katabolizam. Do katabolizma je dosta teško doći, ali se može doći, ja sam se uvjerio da se može. Mislim da sam određeni postotak mišića izgubio, što je jako malo, ali eto, ipak mi se to dogodilo, jer realno. Dobro, to je bila mala cena koju si morao da platiš da bi se izdefinisao, da bi postigao tu formu. Ali uglavnom, kao što kažeš, kada se ukine ugljeni hidrati, smanji se depoj glikogena u mišićima, 1 gram glikogena vezuje, 2, nešto grama vode, i ljudi koji jedu normalno ugljene hidrate, oni su puniji, tvrđi, bolje se pumpaju, imaju veću snagu zbog te vode u mišićima i tog glikogena, i normalno je, znači, kada se krene na definiciju, da se izgubi malo na snazi, na volumenu, i ne treba se uplašiti, nego treba nastaviti proces i da bi se skroz izdefinisao. A sada ja vjerujem da mnoge interesuje da li se nešto plaća kada se ide na takmičenje, i što se tiče te prijave, kome ti treba da se obratiš? Da li može neki pojedinac koji ne ide u neku teretanu, u neki klub, ili to mora ići preko kluba, i da li se plaća ta neko učešće na takmičenju, i ispričaj nam nešto o tome. Koliko ranije treba da se prijaviš i to? Svako ko misli izaći na nešto, stvarno bi mu dobronamjerno poručio da skupi novac. Ja sam imao tu sreću što sam puno ranije znao di idem i kako, to je već bilo 5-6 mjeseci prije, pa sam nekako uspio akumulirati dovoljnu količinu novca. Evo sad ću neke troškove koje sam ja platio. Odmah sam si naručio one natjecateljski short za men's fizik, to je nekih 50 €. Onda sam si naručio boju, proten, 2 boje, jednu koju stavljate noć prije i drugu koju stavljate baš pred binu. To me ukupno isto izašlo 50 € s poštarinom, to je isto dosta skupo. Ako ćete platiti nekog trenera, to vam je isto toliko i toliko eura. Ako ćete ići negdje dalje, znači ako nije u vašem gradu natjecanje, odmah morate platiti put. Kotizacija je tu bila u Beogradu na Fitpass Open Tropet Beograda 1000 dinara, tako da eto, to nije bilo skupo. Igrom slučaju u Jagodini je bilo duplo više, tako da to je još uvijek u redu. Recimo, gledao sam baš neke kotizacije za ova malo dalje natjecanja u Češkoj, taj Diamond Cup, bilo je 200 € kotizacija. Druga stvar, evo ja sam konkretno platio dosta savezu, platio sam im, sada to konvertiram, ja mislim ukupno da sam im dao 80 € za neke natjecateljske iskaznice, pa za licencu, pa za još tu troškova, ja pojma nemam više šta sam platio, uglavnom jednostavno to morate prvi put kad izlazite. Znači morao si da se prijaviš preko tog saveza, da ideš preko nekog kluba od teretane? Da, pa ja nikog nisam poznavao i savez, ja sam to sve samo inicijativno radio, na internetu sam našao kako se zove čovjek koji je predsjednik saveza u mom gradu, njemu sam se javio, on me uputio i to je to. Znači, nije bilo preko nikog ovako da neko iz moje teretane i tako da to vam apsolutno ne treba. Što se tiče ovih način takmičenja, dođete, platite kotizaciju i izađete na binu. Znači, ne treba nikakvi preregistracije da vi nešto prije trebate slati, barem za većinu ovih koji sam ja gledao. Tako da stvarno svako može doći, svako može uplatiti i izaći i okušati. A da li si uvežbavao neki poseban pozing ili nešto? Tamo u men's fiziku i nema nekog poziranja, ruka je na struku, je li tako, i pored tela. Ali da li si ti uvežbavao to? Ruka je na struku, ali tu ima dosta tih fora i ja mislim da poziv u men's fiziku igra veliku ulogu. Da, dosta sam. Mogu reći da sam puno ga uvježbavao, zašto sam što se tiče toga krenio od nule. Što se tiče razlike između recimo klasika i men's fizika, stvarno ne morate nikog plaćati, sve možete sami naučiti preko interneta, imate na YouTubeu dosta tutoriala kako naučiti pozirati.
i jako je bitno zapravo naučiti prezentirati se u najboljem svjetlu i morate, ako planirate izaći definitivno barem poslije svakog treninga barem 20 minuta, pola sata pred ogledalom ponavljate poze, jer drugačije neće. Koliko god imate dobru formu, neće to dobro izgledati ako se ne znate dobro prezentirati na bini. Nebitno je to men's fizik ili klasik, naravno da su poze puno teže za te baš prave bilderske kategorije, ali i ovdje je definitivno bitno naučiti da vam latovi stalno budu kontrahirani, da vam stalno bude trbušni kontrahirani. Meni je recimo problem bio konkretno držati, kako ovako držim ruke, problem je bilo držati simetrično prsa. Uvijek bi mi jedna strana prsa otišla na jednu stranu, pa onda to trebate sve zajedno, kao onu lutku marionetu, trebate sve mišiće u isto vrijeme stisniti da to dobro izgleda. Također je leđna poza i bočna, također tu postoje i prijelazi, ako ste gledali možda men's fizik natjecanja, tako da sve to igra ulogu. A kada si otišao tamo i dobio svoj broj, ili tako, dobio si broj neki za gaćice, i da li si dobijao instrukcije kada treba da počneš sa pumpanjem, kada ćete izaći na binu, da se pripremite i tako neke instrukcije, da li su ti sve govorili i možeš nam opisati malo to tvoje pumpanje, da li si ti nosio od kuće nešto ili je bilo tamo neke opreme? Mislim, ja sam gledao ono kako su se pumpali nekad Arnold, Franko i oni sa peškirom, ono jedan vuče, jedan, pa su se zajedno pumpali i neko ponese neke gume, neke te tuber gume ili nešto, ili je tamo bilo neke opreme i kako je to izgledalo, opiši nam malo to. Nije bilo opreme, to je biti bio neki kulturni centar, nije bilo ni mogućnosti za neku opremu, ali bilo nas je puno, mislim da bi bilo totalno nepraktično. Što se tiče rasporeda, bilo je, slobodno mogu reći, u najmanju ruku neorganizirano, zato jer je sve ukupno kasnilo nekoliko sati, sad ja ne znam iz kojih razloga, ali dogodilo se da, evo konkretno meni što se dogodilo, ja sam u biti pratio druge kad se idu pumpavati, pošto sam neiskusan, sam došao tamo, odnosno s djevojkom, nisam imao trenera da mi kaže kad točno, pa sam te starije iskusnije iz moje kategorije, stalno sam bio tu krajnji, pa kad vidim da se oni krenu upumpavati, tako bi i ja. Došlo je do toga da odjednom se stvorila panika i svi su odjednom počeli govoriti evo sad će fizik. I kako su oni to rekli, meni je bilo u planu da 5 do 10 minuta prije pred binu imao sam slani kreker i pola litre vode. I to bi popio, uglavnom sad da ne ulazim previše u dubinu, to se pije prije bine, da je malo pojačao sol, da bi možda izvukao malo bolji pump i malo bolji volumen mišića. Ja sam pojeo taj tuk kreker slani i popio vode da bi rekli neće ništa još biti pola sata. Tako da to me onako naučilo da ipak ne budem toliko brzoplet, ali eto srećom nisam se krenio upumpavati. Što se tiče samog upumpavanja, nosio sam si one elastične trake i radio sam slekove na podu. Tako si većina, barem što sam vidio te elastične trake, to je nekako najpraktičnije. Imate čak one elastične trake sa rukohvatima, pa su neka razvlačenja tamo radili, snalaze se ljudi, baš je bilo improvizacija, ali eto, možete snaći, ponese se tako ta neka oprema od kuće i to je to. Da li je bilo doping kontrole? Znači kada ste vi stigli, da li je neko testiran ili je ono bilo bez doping kontrole? Ja nisam vidio. Znači nema doping kontrole, na tom nije bilo gdje si ti bio? Ja mislim da nije bilo. A šta nam možeš reći, ti si se takmičio u seniorima, je li tako? Koliko ti imaš godina? Ja sam evo sad napunio 20 godina. A zašto nisi učestvovao u juniorima? Zato što nije bilo juniorske kategorije. Ove godine uopće na ovim prostorima nije bilo ni jedno natjecanje, ako se ne varam, da je imalo juniorsku kategoriju u men's fiziku. Tako da sam bio primoran prvi put izaći sa seniorima. Bila je juniorska kategorija, ali na tim nekim Diamond kupovima, tako da se dijelile one pro karte, tako da je tu bila još jača konkurencija nego na ovim natjecanjima po seniori. Znači juniori to je do 21 godine, je li tako? Do 23 godine. Do 23 godine su juniori. Znam da je pre bilo do 21 nekada davno.
Znači sada je do 23 su juniori, a posle 23 seniori. Znači pored tebe su stajali muškarci koji su imali 30 i više godina, je li tako? Da. Znači konkurencija je bila baš velika. Baš jaka konkurencija. Dečki koji su stvarno odlični, ali eto kažem, bio sam svjestan kako će biti, tako da nisam imao neki veliki imperativ za nekim osvajanjem, tako da eto, išao sam izvući maksimum iz sebe koliko ide, pa ćemo vidjeti, malo ću pametnije isplanirati za neka naredna natjecanja, gdje ću izaći kako. Mislim da mi je bilo pametnije izaći možda za proljetnu sezonu, pa bi tu imao državno prvenstvo gdje ima juniora, tako da eto, konkretno kod nas u Hrvatskoj nijedno jedino natjecanje nije bilo ovu jesensku sezonu. Nijedno jedino. Tako da eto, dosta natjecatelja iz Hrvatske je dolazilo i na Jagodinu i na Beograd Open. Neki čak sad idu i na Maximum Open. Mislio sam čak i na to izaći, ali problem je bio što se već dugo spremam. Tako da to bi bilo previše, predugo priprema. Znači ti si izašao na takmičenje u Beogradu, je li tako? Da. U Beogradu. I kada si bio na bini sa tim svim starijim muškarcima i sa tom tvojom konkurencijom, kako si se osjećao? Da li su oni bili svi mnogo bolji od tebe ili većina njih, pretpostavljam, uzima nedozvoljena sredstva? I kako si se ti osjećao? Da li si se postideo što si slab ili slabiji si bio od njih, verujem, je li tako, od većine? Tako je. Pa gledajte, bilo je još tu još jedan ili dva dečka koji su tako slobodno mogu reći mojih godina ili barem na tom nekom mojem nivou razvoja, a s druge strane nisam se postidio baš zato što eto, što sam mlad i što eto, došao sam tu, ja sam odmah u glavi se stvorio neku sliku, nemam šta za izgubiti, idem tamo dati najbolje od sebe. Sad, ako se neko smio meni što sam ja tamo lošiji od njih, to je njegov problem, ne moj, tako da ja mislim da je samo ta stvar što sam ja došao tamo i što sam ja uspio tu svoju formu napraviti najbolju moguću što se tiče mojih uvjeta, definitivno samo po sebi odlična stvar i to što sam zagazio u taj sport i to je jedno ogromno iskustvo, tako da nema se o tome šta pričati. Znači stekao si jedno veliko iskustvo, video si šta i kako i sljedeći put će biti bolje. Da li planiraš i dalje da se takmičiš, da li ti se svidjelo to? Definitivno mislim da sam se navukao na ovo i već sad razmišljam, već sam si danas napravio plan kako i šta. Sad mi je definitivno cilj napraviti neku dužu masu, čak i 6 do 9 mjeseci, ciljati neki lakši kalorijski suficit, da se što manje umastim, da ne napravim grešku ko prije, da ne moram toliko dugo biti u pripremama, nego da mi je dovoljno neka 2-3 mjeseca da se dovedem u neko pristojno stanje. Vjerovatno će to biti opet natural, mislim sigurno će to biti opet natural pripreme. Što se tiče toga, ne mislim još nekoliko godina, mislim da još nije pametno, barem dok ne dođem do tog svog nekog natural limita. S druge strane, već sam pričao o ovome, a to je da ja mislim da je ovaj sport maraton, a ne sprint. Ja poštujem svačije odluke i ja stvarno mislim ako neko hoće da ne osužujem nikoga, ja se divim svim ljudima, ja se divim tim dečkima koji su bili kraj mene i meni je to vrh. Ali što se tiče mene osobno, gledajte, Sean Roden je sa 43 godine osvojio Olimpiju. Tako da ja mislim da ja želim u ovome svemu ostati što je duže moguće, tako da to je moje razmišljanje. I ostati zdrav, je li tako? Tako je, i to. I ostati zdrav. Kakvi su tvoji planovi što se tiče YouTube-a? Ti snimaš za YouTube, ja pratim redovno tvoj kanal, gledam klipove. Možeš nam reći kakvi su ti planovi, znači što se takmičenja tiče, to znamo planove, planiraš da se takmičiš dalje i to, a što se tiče YouTube-a, šta možemo da očekujemo, hoćeš li snimati tvoja takmičenja u budućnosti i tako to? Pripreme i... Što se tiče YouTube-a, evo zadnjih mjesec dana patio i on kao i svi aspekti mog života zbog ovih priprema jer jednostavno nisam bio u stanju išta konstruktivno raditi, bio sam definitivno u jednoj lošoj situaciji u glavi, tako da evo sad opet planiram opet početi aktivno sa snimanjem, posvetio sam se malo Instagramu, tako i tim društvenim mrežama, pa definitivno mislim nastaviti sa snimanjem i eto, mislim da je to što se tiče toga. Poštovani pratioci, evo čuli ste, ja ću ostaviti linkove Franetovog Instagrama na ekranu
i YouTube kanala, pa predlažem da pogledate njegov Instagram i YouTube kanal, dosta korisnih klipova možete naći. Ništa, Frane, hvala ti puno što si izdvojio vreme i ispričao nam svoje iskustvo, taj svoj put od početnika do bine za takmičenje. Eto, hvala vama na pozivu i htio bih s ovim putem vama javno zahvaliti. Prije nekih 2 godine kad sam ja tek krenio s ovim, odmah sam naletio na vaše klipove i javio sam vam se na Skype i mislim da ste mi sat vremena objašnjavali neke stvari koje su mi jako puno pomogle. Tako da eto, i vi zaslužujete dio ovoga, tako da eto, htio bih vam se zahvaliti na tome. Hvala ti, Frane, puno. Vidimo se u nekom od narednih klipova. Pozdrav! Pozdrav! Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Vidimo se u nekom od narednih klipova. Jasno da ja snimam, ovo još, šta je ovo? Ništa ti ne brini, ako ti nisi snimio, ja sam snimio sve, ali, znaš, ono. Ja se nadam da je ovo snimilo do sad. Ne brini ništa, ja sam sve snimio, tako da sve je snimljeno. Meni snima sve. Samo da vidim, tu ću ja napraviti rez, nego da vidim šta bi te još pitao. Čekaj da se ovako razmislim. Taman. Halo. Dobar dan. Nismo mi zainteresovani za to, hvala vam. Masažeri, to su i jučer zvali isto tako. Ne, nismo zainteresovani, hvala vam, hvala, doviđenja.